6 minuta. Jer rezultat su radili ovako se gledala i držala s rukama ko da sjede u kafiću i pričaju. Ali suci moraju pustiti borbu koliko god traje, ona mora trajati. 5 sati, 5 sati. Tu smo. Nama treba programa, mi nismo protiv, samo neki prekomaraju. Tu smo do 10 na večer. Sovec, Medvedec, borba prvog kola, kategorija žene, tražimo najjaču, imamo samo 4 natjecateljice. Ako ima koja žena još zainteresirana,